Hello, hi, Sunny Bonani. Kina hape, your host Nthabie, aka Ms. Dimbos, on your show, Chillas With Nthabie, here on Crazy Studios. Hopola fela he hore show ena ke manemelong he. We talk with various people who have got a different interpretation of today's daily basis of living. So tsatsi lena ke jwenne fela he ke methaka ya ka o tlo ba bona ehlilene ke batho ba ntseng ba le batjha he bona ke batho ba ne he ba buang ka ba tlotla ba bua ka mmino le taba ena ya boiphediso hore na ntse le bana ba banyenyana hore ehlile taba eo leng ho ba ntse ba etsa ya hore ba nne ba rekise ba qetelle ba ntse ba pusha ntho e leng hore ba batla ho ya chifa ka tsela eno ya ho rekisa hore na ehlile ba e qadile jwang. See you. I'm happy Crazy Studios on your show Chillas With Nthabie. Asali te Magents asemele na la ba bona ehlile ke felletse ka hare ho bona. Magents, how are you guys? We are good. You're good. Yeah, sharp community. Yeah. I can dumediseng the viewers of Prince B Studios le ke le ba dumedise le ba jetse le hore na le bo mang le hlakae wa bola ntho la ke re. Hello guys, na ke Kayron ke hla kwana na Nkgubetswana ke hla Nkgubetswana. Yes guys. Hey, exe but Kayron. Yo. Hello everyone. My name is Killar Kazi. You can call me Killar Kazi. From Habia, Nthabie, yo. Yeah, ke pusha hasile. You know, yeah, shout out to me and everyone. I would like to send a big shout out to you guys. You know, I love you all. Thank you. Wow, le ikutletse he hore na ehlile ke tsamaya le batho ba feng a le ba bona ehlile ke methaka e metjha he jwale ke le ntjetseng hore na le ntse le kena sekolo kapo le se le hakae hobane ehlile ke a bona le batla le batho ba ntseng ba le batjha be leng hore ha ke le sheba fela ke bona re ehlile le sekolo e ka ha so qete kapa le so For my side ya ntse kena sekolo ke etsa grade 10 ke qeta next year. Na ha ke sala high school ke se ke qetile ke setsa ya university. Yeah. Ka go shy tjena ke what's up man. Le ikutletse he hore na ba ntse ba etsang a ke re batla fela he re ke re keneng ditabeng tsa rona tsa letsatsi la ka jana hore na ho fihlella boemong bona be leng hore le fihletse o bana because ke tsane le lona ke bona hore ehlile batho ba se sebetsang ka thata haholo kore I'm so wild ka ho bona batjha ba boemong ba lona ehlile ba hasela ba etsa mokgwa wa tjhelete because batho ba bangata kapa batjha ba bang ba bangata ba dutse hae ha hona ntho ba etsang ba bang ba qetella bana le ntshene re bitsang ke depression ka baka la hore motho o sa tsebe hore na ebe a ka etsa eng so lona hore le qetelle le nahanne taba ena ya hore le nenne le rekise taba tsa bo dikwae jwalo le di sandwich le ile la nahana ka tsela ya mofuta ofe. For me kore ke taba hore na re bona hore ho dula hae doing nothing e tlo re fa bothata plus hape re tla bentse re lelekisa hore keng re lo recorda mmino wa rona then re tla be re sena tjhelete re recordang hore re khudua ka tjhelete then ra bona re ka etsa something then re fumana hore ke mona mo eleng hore ka rekisa dikotara ntse tsa male dikwae batho en ba reka business ya rona tsa mashapo ga record everything ba shapo kore so ra bona ra realize hore ntho ena ehlile re fa ina le meaning kore le ra qetella re iphumana hore ano kore tse tjenana ra recorda thongolongwe tsa mashapo mmino wa rona ha sile ka nqena everything ba shapo Ka ha o santsa hlalolositse so re tena re rekisa ho bane re hloka ho pusha ntho ya rona ntse re etsa ya dipina a bona so ihlane re hloka lete le ntho le bonthonyana ya batswadi ntho support ya bona ya and stuff. All right I ke a utlwa ehlilene ntena ke le ntheleng hore spirit ke sa hore le qetelle le recordile ka hare ho music industry taba ena ya go e bentse le rekisa kere
Jwale ke le ntjwetseng hore na ke mang a le motivatileng hore le qetelle le batla hore le kenelle ka hare ho journey ya mmino hore kapo hore le qetelle le fihletse taba hore atjhe hona re batla hore re ke re thakele career ya mmino kore a tseba tabeng tse ntsa di motivation ya ke hlokometse ka taba ya Nthabie ya kore ke ne ke mo shebile the way a sebetsang ditaba tsa ka telena go ipushila sele. So I want to be like him kore ke push shout out to him kore nthongwe lengwe bile sharp ke a bona hore no ke batla ho tsamaya tseleng ile go tsamaile ka ona o pusha sele so that le nna ke tle ke fihla mateng. So shout out to you Nthabie. Ho tloha kgale ke le motho a ratang ho bina wona. So ya ba ho ba le motho enwana o thweng ke megahertz yeo le seng le mo tseba ka Ntate Stan. Hai ihlane motho eno he's my motivator kore le the way a binang ka teng le the way kore hohle maya ho dula ho tsona le ntho ya Basotho kore wa bona. Okay, yena tsa culture. Yeah, shout out to you Ntate Stan. I love you. Ehlile ke a utlwa batho le ba motivated ke di artists tse ka hara naha. Boholo ba batho ba bang o tla thola hore motho tla ba ga hai nna ka nnete hana re mmitsama nna ka nnete ke bone nna ke bone Casper ka nnete ehlile a batla a mpha that thing ya hore nka bina. So ehlile batho ba bang o tla thola hore ditoro tsa bona kapo batho be leng hore ba ba fa matla kapo sepheso hore ba bina o thola hore motho e mong ehlile ne a re Rihanna ka nnete Rihanna ke eno no ke kule fela bina monate le nna go renke ke bina. Jwale ehlile ke ba more empowered ko bona hore ehlile di artists tsa ka hara na ehlile di batla di ntse di fa bana ba bang ba Basotho nthweno ya hore le bona ba ka qetelletse ba bine. So a ke le ntjwetseng he ke utlwile ehlile mabitso a lona a batla le thatanyana ho tlile jwang hore le qetelle le ipitsitse mabitso a ekang bo bitso lena le qadile from high school ne ba mpitsa Kazi ha ke bapala bolo anything Kazi. So yeah, Kazi tla bentse le Kazi ha ke etsa tjena Kazi mphentho itseng. So yeah, so ba mpitsa banana kore batho ba ngata fan base at school ke bona hore ke Killar Kazi. So ka qetella ke sebedise bitso le cause ha ne ke bitsa motho no tla kwantse ke re Kazi mphentho itseng. So they used to call me that Kazi. Jwale a ko ntjwetse he Killar Kazi hore na so far o so recordile dipina di feng kapo o so na le di single tse kae? Actually ha ke na di single ke na le bafana ba ka majita ka ntse re pusha se le lona kaofela. So e ka ba pina tse 4. Ke feng e leng hore e batla e le more famous e leng hore tshele ama 2K ba ka etse ba kapo batho ba haufinya le wena ba batla ba o tseba ka pina itseng e leng hore batho ba bang be leng hore ba batla hore ba tsebe hore na Killar Kazi ke mang ba tsebe hore ha re se pina itseng ga tseba jwang kapo jwang e bina ke Killar Kazi wa re. Okay, ke Shwalane re ne re bua ka about Shwalane tshwara tsa zile dikele re fono phanda imali ya mo na re bolela hore meratla lo salo phanda kore zakha so that everything bophelo bo tshintse ka tlung situation e change. Hey my man ntse le hantle jwale wena le bitso la ha ho qetelle o ipisitse Kayron ho tlile jwang? Nna hantle ke kamohelo bona. So hono rata hore ke bo more and stuff bona. So ha ihlilane ne ke sa le gato bane ha ne ke hlaya ho no tla kwa ho ntse Kayron so ka ha ihlane ke ba tla ho tshintsa ntweno no nya mo yu ke re go ya bona ya ba ise ba Kayron. Yeah. Jwale wena ko ntjetse hore na so far o ka o so binne di single tse kae kapo o so ntshitse di single tse kae kapo o so bile le di collab le batho ba feng? Na le dipina tse boma 6 ke lengwe mo ke le mong le tse ntho tsa di ntho di collab.
All right. Jwale ke le ntjetseng he ba ikgaitseng ka hore na ha re batla mmino ya lona hore he re be le access ho yona ka re batla hore re mamele re le tshetse re fumana jwang hore re qetelle re na le mmino ya lona. For me kore ha ke so be le link ntse ke try ho etsa balo like producer ga rona ona itse tlo re thusa ke ena ntse re thusa ka nthongolong so sorry for taba tseno no but anyway as soon as possible ke tlo etsa taba tseno no so that le fumane mmino wa ka from then go sendela batho. Jwale ha ke batla ho tseba ka wena ha holanyana o fumane ya kae? Follow my page nthongolong o tla hla pageng ya ka Facebook Killar Kazi. You'll find me there ka nthongolong. Na dipina tsa ka di fumaneha YouTube, Less Music, Music Box, yeah. So hape ke na le page ya ka ke Kayron ya le tla le fumana le dintho mono di link tsa dintho dipina tsa ka, yeah. Talking of challenges, ntho le ngwe leng hore batho ba etsa o tla thola hore hona le di obstacles mona le mane nene. Jwale lona le ka re le kopane le di challenge di feng so far e sa le ka hara ho industry. Di challenge tse re kopanang le tsona tla be le hore re tla be re pass lot re fumana hore ha ona batho ba re recognizeang kore so re tla be re pass lot so that batho tla ka morao tle ba bona hore no those people ba bina hantle kore ba bina and hona le go fumana hore there is a shortage of money ha re khone ho recorda tla be se re tshepisitse batho gore no re tlo ntsha pina tse itseng then ebe ha ba di fumane so I think ke tsona di struggle tsa rona tseno no so far ona tse di fe hey ka tla be re ntse dipina kwa ke ntse di pina tso go re hlani ha se hlano o ntshitse mona nang o ntshitse ah ye ba ha se e fihla e he bo so wena mona na ngototse le ntswe la hao a bona dintho ba rang ha ke tsebe na ngare ba rang ba judgmental ya ho gore ha ba re fintwe no ya support ya ra qala but ha so re ba perfect so yeah hloka ba re friend for support re tsebe hore ke re tle ka di level hantle yeah. Jwale hona le pina e leng hore le bina le babedi kapo le ntse le kopanetse le batho ba bang kapo mo nne re kopanetse le batho ba bang so le ke le binela hanyanyana ke bona le a pina ene le ke 2x2 title so then le mo ileng hore bua hore o se keno le mong ke 2x2 so ya kena o se ba wile son le ke 2x2 thatangwaniza ke 2x2 ha ba wa khom belela skimo se ba wile son le ke 2x2 yo shout out to me thank you hona lipinanga yo twinke mojudi so ya ke batla ho le mojudi ya au we Kayron awe bafana thina simpisi darling peace ngamaqha indoda zasebukhosini asishawe sabethe empini mphethu dash noli sibuya entabeni masibuya zibuya ngenduku sishaya abafana asibambeki sifana nelwana zasehlathini rinjatsate masivuka zivuke ekuseni inkukhu izingakakhali zivukele ensimbini nezinkomo zibuye emini siphethe kantini inkantini kyalewa guys thank you ihle ke a utlwa le batla le tshisa haholo o iponetse le wena mmuhi wa Prince B Studios hore ihle Kayron le Killar Kazi LS ba batla ihle ba phusha nthabona ihle ne ba batla ba ntse ba le active nyana so ha re phethela taba tsa rona le ka re he le batla ho achieve in the next 10 years kapo in the next 5 years ke batla ho achieve ntho tse ngata kore ke batla ho achieve toro tsa ka first of all ke batla ho change home situation ya ka sitsaka ke batla ho thusa batho ba bang upcoming artists tse ding just like motho ntse nthusa for now so ke batla ho etsa the same thing I entseng ke batla ho ba le tšhelete
batla ba le tšhelete gore ke be le my own record label ke sene di upcoming artists tsa Lesotho mona ba sa na ya bo ntho kae ya yes re be le ntho ya rona ya Lesotho mona na gore re be le di yes yes la hopola ona le nako eleng go hona le step up Lesotho so lona ka nako yo ne le kae because ka rentse le part of idols mo Lesotho yes ntse re bina but kore na re so fihlele the way re leng ka teng kore a mense hona tjena na re se le re le far away kore ha jwale tjena hlehle se re le udima so morao jwalo na re so fihlele hona le this film which is called Youth Talent Search ka mona ka gana ha ka ba lona se lutlwetse ka ha ka yona because ke bone hlile bana ba Basotho hangata ba ya teng pelong hore ba na le di talenta tse batlang di le mmala mme ba tla ba thusehile jalo mme ba batla ba ba recognized motho ha ile ya mo o batla ana le something e leng hore a tshwe batla ikotla sefuba ka yona ga tshwe bonyane la ha ba ke hlotswe but then I have tried something so lona le utlwile jwang ka yona ya re teng like marwa pula ya mo no ke mo ileng hore ga recognize wa ntho le ngwe tsa mashapo ga ya hohle gore ga thula ka ona Lesotho batho ba re bona ga ipabatsa mo no ya Youth Talent Search ya ha ke ka le ho iutlwa but na ke ka ga ntho agency yo twinke Mago a Pula Arts and Modeling Agency so ka hara yo na re tsa dipina ya yes ra jefa re tsa ntho tse ngata ga travel so ihlane ke nana hantse re tsa ntho tse no ka tlabe re fihlelle mo re batlang hore ke re fihlelle teng wow a ke o kwihlile Mago a Pula batla ile agency eleng hore batla le strong haholo ka rona ha eleng hore ihlentse le ntshanyana ke so ihlile ke bone e batho ba ngata ba kenelletse ka ga yona mme sentse re rehle le bana bane ba bona belong hore ba batla ho kena bo join bo di modeling and how do ati ba ka kena ke kapo hona ho kena jwa wa audition about so ebe ke the way ke mo tla ipabola then all right so ke a leboha haholo ka seabo sa lona gents for being with me on Chillas With Nthabie so le bile monata ke le ka fananisa the viewers to wrap up our chats. Yo, how is everyone? My name is Killar Kazi. You can call me Killar Kazi. Follow my page. Yeah, no, I don't know what to say about that. You know, shout out to you guys, everyone and Zabang. Thank you anyway. Ke sure lenze leng hopola ke Kayron Twitter TikTok Instagram Facebook search fela Kayron ene so tampona hore ya ke nna so guys yeah re bile le conversation e monate gore e massive so ihlane so ra leboa thank you guys I put the money on top, you know. Moshosho si lady has dimo emo chare rapela, you know. Inele ena Killar Kazi LS le Kayron belong hore he ne so ke buanyana le bona mona he ke a tshepa o bilele bo mamendi bo monate hopola he ke shika mehla ke re se ka le bala hore follow us share on our Facebook page Prince B Studio se ka ba o mathele ka mane ka YouTube fela hle o click money on the bell fela he o no notele di notification about our page lo rena ntse re etsa eng se le ba le ho subscribe
I'm your host Nthabie ke a tshepa o bilele bo mamedi bo monate ho fihlella ke ba lo wena next time. Bye. Mujuri.